Mah, gina anak ya? Nalo tuh ngesengong kia. Wah, masuk kena kok. Cik dek bawang yang beli pendiri. Itu Jiki, tega kirim ngelojok-jok di. Busa Toki sedih mondok kampung. Toki sedih healing-healing. Pressing-pressing. Iya, agak siasa healing-healing. Pressing-pressing. Press bang. Ada saker rupet bahasamu kutu. Hai, ya tau na sedih watan ko tama tu jelaskan. Pak diganiseng. Itu Jiki, ya senge healing, rekreasi, liburan. Puat. Ya mau tuh pele, lo kesole. Ya mau leyak lo kemaku tuh. Lebih jam aku jama. Gawas sele. Hai, dodo metok daki kata Jeki. Hei, ubudako, ya kuya tutu jamamu pikriki, demu joko pressing-pressing. Au, magati maputi matu itu gemamu. Iya, agak hubungan nah pressing-pressing gemak putih. Engkau tuh hubungan nanti Jeki. Pak ikutin joki pressing-pressing. Segar pikirannya, jadi dan Andri Kicua awet muda. Mana kan Adil? Tonga ko? Dan Andri Kicua ke selilo kiki pressing-pressing. Tong kak ha? Mana kan Adil? Tajang ini pele, upa ada punga dui. Paya lebih retong itu diikut capu. Yang peti dia menandri kacua. Oh, cocok itu tuh Jeki. Lebih redim capu. Agat itu dia, nuami. Ya, maku tuh kudu uang. Kudu itu sama tanah. Magati itu tuh niseng. Doan abdi lo pripe palabus so. Ma, gisini kia lo Besok musio. pula lo tuh Jeki. Iko leson ngatim cemeh. Suno.